Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم. أما بعد. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru badan kaula juga guru ajunan, saya kesempatan mangken hadir ajunan semulja Yai Haji Ahmad Fauzan Kamil, ajunan Kiai Haji Mahmud Ghazali, ajunan Kiai Haji Abdul Qawi, ajunan Kiai Haji Nurul Mustafa, ajunan Kiai Haji Nur Fauzan, ajunan Kiai Haji Badrun, ajunan Kiai Sattar, ajunan Kiai Mujahid, Kiai Masajid, ben seteja para kiai, para guru seampun alengki nuun saporah. Dan kula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi ta'zim dan hormat dek seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, pemangku tisa pakondang iki Kak Dinto Bapak Herianto, sarjana pendidikan Islam, beserta aparatur tisa epon baik di tingkat caleg atau apel sehadir tanpa terkecuali. Sahibud dakwah wa sahibul manzil iki Kak Dinto Kiai Haji Abdurrahman Kiai Masruji selaku pengasuh Musholla Ar-Rahman. Ben seteja para Rabu, hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, tak galib cukan jamiah solawat Raudhatul Mustafa. Seampun mimpin pamosan solawat mulai dari awal. Para Rabu laki atau bebini da ajunan peten kaula amul ja'aki, ban peten kaula yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Sepertama tore awali perpangkian kaula ajunan asyukur da Allah bitalaffuz alhamdulillah. Kaula ben ajunan isaat samangken kalaben kaso kana Allah takdir bisa apolong alengki asareng dalam keadaan sehat, dalam keadaan ala kotoat, semoga tak karo apolong etunya sampai akhirat manter pakuna ipapolong. Salawat ben salam ngiring atau raki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban salawat ben salam Kak Dinto kaula ben ajunan anyuun semoga sateja sehadir Kak Dinto epek ta'abi Nabi Muhammad kalaban syafaat. Sehingga kalaban oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi
Kau leben ajunan make sakecek tak kira nyeting dak panas apoi neraka. Manter sakak dinto bedenah. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Orang Madura gak dinto hadirin. Satu je tak ibarat tak timur. Kak dinto mun biten kula ini lai termasuk orang saya paringi barokah sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Barokah ni ke ulama memberikan pengertian macam-macam. Beda seada bu mahiyal barokah. Al barokah ziyadatu khairin min Allah. Seenya mai barokah ni ka tambahan bagus dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Pasir orang sesajen are ibadah sajen kenceng kemaksiat sajen tako kata tangkeh sajen bagus nikah tanda oleh barokah. Jadi barokah nikah tak yokor dari selain nikah, tak yokor dari dunia, tak yokor dari para tunai masyarakat, tak yokor dari kenal lebih orang sama sekali. Jadi pun ulama ada kaitan bernikah. Karena beda kan sebagian orang paham duk kapan boleh pah soki alako sukses tatang ke pah ngocak mun anang mangemat juga ngoleh barokah napon duk mai itu mulai jua pah soki setia bi kule jawab soki ni ke beni barokah mun pan se soki yang ke oleh barokah mun se melarat yang ku kening bela ding. Tetapi barokah ni kan tidak sangkut paut ben soki tidak sangkut pautah ben kenal orang para tu masyarakat situng okorna barokah nimun ka Allah sajen semak ka maksiat sajen tako kepada manusia sajen bagus ziyadatu khairin min Allah tambahan bagus dari Allah ni ka barokah hadirin. Meskipun masyarakat tak elak katela orang meskipun masyarakat tak tu para tu meskipun seede ere ka melarat keng mun ka Allah tako ka maksiat ka dinto aja waki berarti orang ni ka oleh barokah. Jelas-jelas ki? Nikah yang pertama ulama yang mengartikan barokah. Ada definisi yang kedua barokah nikah. Kenapa saya mai barokah? Sebagian ulama mengatakan jundun khafiyun min junudillah yursiluha liman yasha'u min ibadi wa idha hallat alal mal aktsarathu wa idha hallat alal qalbi as'adathu wa idha hallat alal waladi aslahathu wa idha hallat alal waqti a'marathu. Napa seenya may barokah? Jundun khafiyun min junudillah, tentara yang bersifat samar dari beberapa tentara-tentaranya Allah. Jundun khafiyun min junudillah yursiluha liman yasha. Se tentara ni ka bi Allah parengaki dak ka orang se kesokan ni Allah. Wa idza hallat alal mal mun jundun nika tentara nika tepak dak katunya mun tunya se tepani tentara nika aktsarathu maka tetilen celena tunya nika banyak. Jadi barokah nikah sebagian ulama selain paparing dari Allah sepereng nikah arupa tentara tapi tentara nikah tentara sesamar bani tentara pada ban saya kau ningi kaula ajunan mun tepak dek ketunya tunya nikah bi Allah pa benya cepun orang matura berkat tunya na berkat manter tetitunya berkat kuah tentunya naning didi keng mun itepani barokah bisa benya banyak tunya ni ke benipah saya butuh 3 juta banyak ni ke bisa saja orang ngasih etepani barok kasih andi tunya ni pah asukur make didik mun asukur cukup make banyak mun korang ruwet orang ni kan terkadang kula ben sampean beni keng marga didik tunya keng pangaterlon banyak geluh oke manusia ni kemun andi PC 4 juta nih kembali sepeda saya harga belum juta maka lagi andi otang 4 juta boleh kan lagi kan mbian bahan saya 4 juta mbian ngubungi pasti jeng aja melesikan belum juta ayah andi otang ning separuh belum juta
Coba sampean saya lebih Allah Pak Ibri IP saya belum juta. Tak kira Malaysia belum juta, Malaysia 16 juta sampean. Makanya manusia ini kalau teman cukup, kuda ngebelaman kaman. Manusia ini aslinya tak arang orang, kayak tak cukup. Dua penyakit manusia ini kak. Nomor situng, korang meloloh, tung nih kak. Nomor dua tak sabaran. Oke, salah terus banyak terus makin kia. Tetapi ini kamu manusia lagi. Manusia kalau nang tenang, terus banyak, terus makin kia, terus tulian. Makanya kuliban sampean apal ketunya tak ibadah tak temor. Apa napa? Dua penyakit nih kali. Kula teman di jauh situ ngereng sepoi compok. Teman debu sini kak gula. Terus manusia ni mon kiodi. Sepoi nih kak sepoi. Ikan deng tua kan iya ju. Porala. Iya. Wah. Saya bunyi lagi sepo. Pintar. Manusia ni mon ki. Marah ke di ngaki. Pacek pada ni siapa dia pucek pada nah. Kule ke bela pada benembabi dia. Kule ni kelahiran tahun belu. Makin kule ni ka umurah 36. Tapi setelah 36 kule di atas kan koncong surban nikah. Kau bawa na siapa tanya kau bawa aja. Janda saya tanya aja. Dan ada yang kau bawa. Oh tanya kau bawa na kakek. Tang bini lo teman tanya kau bawa na. Kakek langsung tanya kau bawa na. Ih sebel deh. Hai boy. Hah? Beri lagu. Yo, bukan alis berputih. Kok pajaknya tiku orkes denar. Saya gemes saya gelak. Benembian boleh. Yang biasa tu sambil gelak aja. Dua aja pamulai kada aja. Hari banjir pamulai kada dua aja. Mbian orang saya tutu sambil gelak. Bidayan namun sejemun kading tibing tak sadar kalau kata tangkes saya temu. Itu kisah saya gelak, ha, aku ben tibing sambil gelak. Pemulai. Jadi kisah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan bibir bergincu yang kudambakan, janda yang punya malu. Cinta karena dasi. Sisinya ku koceng kok yuk. Akan segera basi. Cinta karena gincu. Cucu. La haula wala quwata illa billah. Tangkifi. Terus pokoknya tak tegak kami jambu. Apa empes? Allah tetimun ka pengajian ini namanya sedia. Sedia apa empes? Takut. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetitunya ipa banyak, mun barokah ni ka tepak katunya, tunya ipa banyak. Saya kocak tunya banyak ni kehadirin artena ni ka beni setong, beni pah tunya napah dari 1 juta, dari 10 juta. Tunya banyak ni ka. Pertama, bisa saja tunya napakun. Tapi saya andi ni ka ipa syukur. Mun isyukuri make jadi ku tak banyak rasana ka.
Oke. Kula sering cerita. Temor andi sampai situng. Ningetung sampai nak. Kayak syukur. Alhamdulillah andi sampai. Rena tak nganggur bisa ngare. Bada kaparluan mendadak kening jual titi sampai. Ning situng sampai nak syukur kerja ben bunga. Temor sampai ning situng. Ngako cek ibri Allah. Aromasa cek andi cek bunga na sampai. Cek situng nih. Ber andi sampai sanga. Keng andi sampai sanga kira pekeran. De rumah cara na temor sampai situng iblia mak le ibeki sampai nanti bi mak le kena sapolo. Tuh repekir, saya andi situng seneng, saya andi sangat tak ngide dedung. Bi ternyata benih sampai tapi cara kau leben ajunan naremah. Dek apa paring Allah, tak dinto saat tetiaki ku leben sampian nikah. Teti orang sesoki, ben teti orang saya melarat. Maka Nabi Muhammad, laisal ghina ghinal mal, walakinnal ghina ghinan nafas. Sesoki ni kebenih saya banyak tunyana, tapi atena saya cukup. Maka tunyana banyak munki ko orang, junga aja etompo, miskin ni kan. Didi asyukur ke Allah aroma saya cukup. Ni kesokinya mana? Jelas? Jadi saya kutu pabicek ada benih tunya saya banyak, tapi ateh. Kau leben ajunan muntro jempera. Makanya Imam Ghazali pah ada buaki as-sa'adatu huna la hunak. Seneng ni ke beda iyate beni beda ekak disa. Jadi orang ni kan mungkin lakar korang, nggak mungkin mobil lemak tak kira cukup hadirin. Makanya orang ni mungkin soki dari apa kuna lako. Padahal ku leben sambian kok cak andi mobil lemak jeng kok ambu kok istirahat dah. Kita andi mobil. Andi lemak yang ku ambu manusia ni kehadirin. Penyakit dah situng. Orang meloloh. Nomor 2 aker. 2 ni penyakit manusia termasuk senku emik ni. Baga pijak gula manusia ku ni manusia kok juga. Banyak ku absa abdi. 2 ni kala manusia ni penyakit dah. Orang meloloh. Makanya la yamtala ujaufu bani Adam. Tak kira tu rung nama manusia ni kan. Tekum bian. Pasoki manusia. Tak kira ambu alakun. Padahal gula ban sambian. Mikir kau cak soki ngak jua haram kau tak ala aku. Keng sesoki pokoknya laku. Apa-apa. Ada orang cokop itunya ni kan. Bila secokop illat turab. Kecuali itu pani abu. Mentepani tanah itu cokop pun. Nggih. Mula san cekep itu cokop. Makanya pun ulama pejik ni mun lahirkan mergem. Mik mergem manusia ni kat tomak tabi ada tero eka tibi nakapi tero ekolia kapi makanya mergem teku berdering mati mergem muntak keng mati tinju pula mati dari pakun seni kata nengah anapa mik senikah ternyata kapan mati lambu seelong polong katokar setege tak ibadah setege lupa istirahat ternyata tak peratu makin makanya cepon ulama ya busutul mayit tanah mayitnya ka pasti ibuka ada mayit mergem keng mun orang rembi katunya pasti mergem manusia pantar katunya ni terus ikatibi nakapi tunya hadirin ini mun mati seni kapon beri tanda maki beri apa jumun la tanang sekar jo anak ben bini akompol pele secau sosol sabe kalencak bungkol kakopuran mayit pekol tunya banyak tada senyantol etina etorot bungkol marke tunya mayit etokol anak arepu colok apol ku tak senikah tinggi kak muni rojak libur tunya kenang natunya pe rojak libur tunya keng kula benajunan tore cek sabek katunya kapi kula ben sambian pak aromasa cek ken ngampung lebet nggih terselamet tapi mun matura bunten hadirin menterbi Allah terus matura ni katunya ni kau orang tak eman abedaki acara ngak makin ni ku beni tak jutaan matur ni kapatian petong hari petong malam ki beda 40 hari 100 hari 1 tahun 2 tahun beda 1000 hari ni katunya kapi saya berkeluar 1000 hari ni kan 3 tahun tapi 1000 hari ni kalau cukup 3 tahun kak 3 tahun kurang sebitek 5 hari ni kan 3 tahun
Orang bah beda tanya, oleh dimma saya buare aja. Dimma hadis. Kula cara meman kaman ngebele. Mun beda orang atanya hadis saya buare. Maki sampai kiamat kurang 2 hari tak kira beda. Ada hadis. Momen ada hadis sama kelako. Hadirin, saya buare ni ke intina atu aki orang mate. Atu aki orang mate ni kata ada bekto nabi la boy. Jelas. Bila boy, atu aki orang mate ni ke bila boy. Penari sajian saya, pen bekto sajian saya. Mun atu akhir yang mati ada bektona mi bektue saya buare. Mi bektue setahun 2 tahun. Hadirin, kala bektuen ulan beda situng hadis. Kanjing Nabi ternyata tuman abektue ibadah. Teti ibadah bektue tibi ni gak oleh. Saya rasa cerita Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar nikah putra Sidina Umar cerita. Pokok ada bunah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ata masjid Quba'in kulla yaumi sabtin masyian aw raqiba. Nabi Muhammad setiap hari Sabtu pasti entar ke Masjid Quba. Terkadang melampa jalan soko terkadang numpak jalan numpak unta. Padahal hari Sabtu ni ke beni hari Jumat. Mun hari Jumat kan lakar andi bekto lakar sunat aki maca selawat pebenya tabkir subuh ke masjid. Hari Sabtu Kanjeng Nabi pan Sabtu entar ke Masjid Quba. Napa saya kalakoh solat tahiyatul masjid adzikir ngaji pen hari Sabtu berarti Kanjeng Nabi nentuaki ibadah bekto tertentu tempat tertentu tentuaki bi Nabi Muhammad tibi akhirnya pun ulama mun sanikah berarti ibadah ni ke bekto tibi oleh puran Kanjeng Nabi ibadah bekto tibi tetingah oleh tepak 1 tahun nah tepak 2 tahun nah tepak 1000 nah oleh tak penapa bi sampian tentuaki tibi bekto nah. Paham? Akhirnya mak le rapi bi ulama ahlu sunnah wal jamaah bektue 1000 areh le rapi. Yang biantai petepak 1000 hari tak napa cuman mun pahlok norok ni kan salbut. Acara apa juga tahu? Masih kocak 932 ik. Saya temur jua ajo 735. Saya dah juga acara ajo 420 juga. Kan Pak Budu mun sedekah. Tapi bangki akhirnya mak le rapi seragam 1 tahun 2 tahun 3 tahun sedekah hadirin kayak ngoreng pah bode si titis kapan kurang sehari pah lu endem bode ngonceng ke rumah saya ibu aren lebih tongan saya ibu aren nah leku hari ahad kulis itu pak hari Sabtu pak tanda sepore kiai tak ada pak nih kak ki kurang sehari bi kule ke bode sampian umpama andi keluarga iokom bektuna iokom bekto na ngirim sampian hari ahad Sabtu lah ikirim ke ada bunga na panten ko bujon bunga kiai pada mengirim mate bekto na ikirim hari Minggu Sabtu lah ikirim ni kecung bungaan berarti tak napa kiai tak napa cung sayang korong kiai tak napa kalak gula ni kiai bangun tak ada iya di maka ko oleh jadwal ada ya dai kallu lah di mana mau cocok pak jadwal gula kosong tepak ke 1000 hari na orang kan apa dah iya tak ais sedang jadwal ngoh jauh Beseni korong kiai kalah kiai korong lah ya betul terkadang bah lebat lebih saya ibu namangken kulis besar pu datang busa borek kiai lempas baru kiai bi kulis senikah pala sampean kutu cek tepang kak ya ada satu ni bisa sampean tepak ini kiai dan sedikit pengajian ada repu belum nah pun sini kiai abu cek dengan kirim 2 kali cumpungan kirim tepak boleh oncengan gue apa pun tak ada ya bila masih kosong tepak ke 1000 hari bu sampian akhirnya ya jaga aja makin lesobi gula pasang tulis kapi pong tempo nabu dengan ngonceng bulan terkepek ada ngonceng gula ngak ni Roma gitu cak gelak ya mangkana cak terus tahu apa tak eteku dah ya bu
Awak tinggal tak napa. Kulu hujai bukan. Apa panas sekali ya ke bebe dengan. Mungkin pian terus kulu pakai cemur dina. Mi panjar depak ke rumah ni bini tak kenal komun celeng separuh gede. Alai ke bebe. Kaki ngatang bini le. Beni cang ni bini mun panas ngak ni ke hule soro. Ngelek ke bebe. On tikal. Sini kaan gula. Allahumma sholli ala Muhammad. Agam mambian. Napa? Oh iya dia. Oh lateng. Ini kaloro sengki. Mi tokang sing ngokor sampean. Lengki ni kesecek tepang gila keselo pati tepak. Kemudian sekali. Deki akan tuan sekali. Terus. Disuruh loncat gula. Oke. Konten lopot. Aduh, inakal. Iro penerus keben TV. Bahaya rek, kedejaan ni kok. Eka TV enna. Cek ke TV iyo. Mun bade saya kasukan ngampong aki. Semangatan binian. Jadi mun selakenya ku tak semangat bian. Keng pulan dek suarana laki riu. Mun semangatan dia. Bian lo pati semangat keng pulan suarana kaja. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah kempang loncang mari lah. Korang kemudian ndak remo yu pada yang kau biar kayu. La haula wala quwata illa billah. Pada tegak kek mar kek yang tegak lopot pak korang kemudian. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Pon beli na boleh lagi. Jadi barokah ni dah. Ma hiyal barokah? Barokah jundun khafiyun min junudillah yursiluha liman yasha wa idza halat fil mal aktharathu. Mun tepak dek katunya maka barokah ni kama banyak dek katunya ni kah. Perhatikan, saya kocak tunya mun etepani barokah tunya ni ke banyak, beni pahtunya ana sajan epe, beni pese 1000 teti 1 juta. Ni kanya menunggu butuyul. Napa saya kocak barokah ni kah? Tunya saya barokah ni kah saya kocak jen banyak ni kah? Bisa saja tunya napakun tapi ate na saya bersyukur sehingga make didik pah banyak tetina karena cukup rasana ka ate. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Manter tunya na ajunan epa barokah. Pah to orang pikir kak, mau bahas masalah tunya barokah ni kak. Orang lambek ni kak pese melarat. Keng barokah lambek ni kak. Mi kocak barokah. Sako ni pese keng seta ada abid. Makin ni kebanyak pese. Keng gempang ipa tade. Oke kan? Padahal mau bahas kebutuhan siapa benda yang tak butuh je pada bulan sampean. Lambat ni kau orang yang diobeng ni kah bisa 3 bulan bisa 4 bulan. Makin ni kau obeng masuk benar. Keng keluar benar sejen banyak. Terapas maksudnya. Cak maturana terang. Terapas. Lambat ni kan tentak banyak. Keng serak. Maka namun di orang kau ni tu aki manter berkat umur, manter berkat dunia, manter berkat nak foto nah. Ternyata nang kitab lakar labada wa idza halat fil mal aktharathu. Tunya ni kamun tepak dek katunya tunya ni kai banyak
Mungkin sama na banyak ni ketunya ni bisa banyak ungku. Otabe pun tentunya ni kata banyak tapi hati ni saya cukup. Otabe pun tentunya na pakun keng serak bi Allah. Ni kasih eko cak barokah manter barokah agapi. Amin. Otabe tunya ni kasajan tetilan jalan tako dek Allah. Sompeng aki ke masjid, sompeng aki ke madrasah, sompeng aki dek ke anak-anak jetem, sompeng aki dek ke randah, dek ke janda-janda sepo, tur kadang bade seumur belung polo, sangang polo nang katibi. Kak dito tanda na tunya ni kait pani barokah sareng ajunan Allah. Bah, mak barokah ke mun sompeng aki kan tak ada. Kocang mun pani barokah sajan banyak. Sompeng aki tunya ni ka barokah la karjen taje tunya nah. Tapi setade cuma tunya nah. Nilai dia tak elang kencer nading sampian. Pese ni kakak mun eka beli bareng, eka beli rokok pese ni ke teti kokos, eka beli kocah teti gerbek, eka beli bakso teti good morning, good margut metoning koning. Tapi tunya ni mun esade ka aki, lakar tunya ni kata ada, ya lo teti rokok. Keng kencer nading sampian tak kira elang maki bila mun esa be pese ni bisa ikecok maling keng mun pese beki ke masjid teti kenceran tak bisa ikecok maling pekunding sampian sampai akhirat sampian bekal bisa melek swarga kalau ben kenceran saya kandi sampian makanya ikut cak barokah pan sedekah akhir karta ada tunya nah keng teti akhirat teti kenceran saya tak kira elang makanya kanjeng Nabi pahadabu pokok ada guna ajuran kusti kanjeng Nabi malu kama qaddamtah wa malu warithi kama akhortah setunya na sampian saya beki mun saya tak ibeki benih di ngempian empian andi pese bede jasaang andi obeng 100.000 pas bi sampian sebitek ibu ibeki ke masjid 100 kalak sebitek ibu ibeki ke masjid kari berempah tunya na sampian kari sebitek benih kari Pak Polo buk saya sebitek saya ibeki ke masjid saya di ngempian saya jasa saya Pak Polo belum tentu di ngempian nih kak sampian itina mandi esorok sagbi bini na gemet nak milo kak wah ampo hahaha ampo abuleksakan kasang laki bian lu ke kecok cerai bereng laki ini ke benih keng cerai bu benih keng persediaan leku tak mangki jadi perhitungan pemikiran kebeli apa kebeli rokok tapi bagi rokok lagi nah lagi nampian rokok tiga kendubar namun keluar surya muni Roma opat lagi gigir Nabi ambian Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pon mun tepak katunya barokah nikah bekal tetaci tunya nikah sajian banyak semakna banyak je pun diburu benih ko tutunya na banyak bisa saja tunya na pakun atina sa syukur bisa saja tunya na tade tapi dikan jalan ke akhirat otabu bisa saja tunya na pakun tapi sajian serak hadirin pakun tak luang make abid nih kata de barokah pon tua agina manter soki kapi oh nyaring mun tua soki dina ya tunya tersoki tunya ku apa cak kula ben sampean ni ke beni tingkat Nabi Muhammad mun Nabi Muhammad minta miskin malah mun sidina Ali tunya ni kayak telak telok ya dunia tolak tuki salasa tunya telak telok kaki mun kula ben sampean jaringan ki foto ka tunya nikah engki na bangki mungkin libur ke glowing jang gay langkar na saya kuring bete ke bingkar mu na glowing mulai na bang mekar di na baca perawatan ni kemakin mahal nikah binampian nikah kalau bisa retin nggak nikah nikah larang biayanya keng nikah saya ada beda mun antara kau leman antara kau pasar antara kau mantan mun tiru ngeben lagi nenjo Allah jadi ngaleng yu pada mun antara kau mantan sampian kan setengah jam kapan lah tebal ruah apa nende iya takut ngalle selaki makai kada makai nyabit jalo akekep lebat ada malek taki kak kapasara ratin kauluman ratin kamantan ratin tekubuna sarena kutai ngatin ratin le tabalik pu mbian mun kauluman ni ketikal sa biasa karena saya ngabas sampean ni kau orang lain munte dunga ban selake ruwe yo
Pak. Pasang mun sana idinang deh biru. Idinang dongker. Male eng. Aduh, mulai nak berdoa dengan cakap keluar tak mandi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon tepat katunya barokah nikah, maka barokah nikah bakal banyak. Situng. Wa idza halat fil walad aslahathu. Mun barokah nikah tepat dek ke anak nikah pas ipa bagus bi Allah. Kalau ben barokah. Mun reng batura hadirin nak anak nikah bagus kapi. Tu akina manter bi Allah bakun tak yoga. Batura nikah pertama saling meling anak-anak bakun bejeng. Isor bejeng kak, tak bejeng ni banyak biasa pun. Tak penting bejeng. Batura nak anak batura pakun uning ngaci. Ada cerita nak anak batura setahun uning ngaci. Batura pakun masuk madrasah, pakun sekolah sehebat ke tapa, pakun masuk ke musola seajar Al-Quran. Nikah tradisi matura nikah. Masalah keng urusan alim tak alim benih urusan kula ben sambian. Innama ana qasimun wallahu mu'ti. Seabagi ni kan Nabi Muhammad seaparing Allah. Artinya tergantung paparing. Nabi Muhammad makilah aparing pangatau, aparing ilmu. Abu Lahab macam ding tibi tak bisa Islam karena saya aparing hidayah ni ke Allah. Nabi Muhammad cuma abagi. Kula ben sampean sepenting anak ni ampun isebab ke madrasah, ampun isebab ke Quran. Masalah urusan fokus tak fokus pasrahke ke Allah. Allahumma inni qad ballaghtu. Ya Allah, ten kula ampun medepak. Cek madeng teng gak cek madeng teng. Cek madeng teng teko kula ben sampean bid'ah tak ridho ke takdir Allah. Tetimpian pak ipa sekolah ipa munduk sebagai kiai pak tak bagus. Empian tikel barido tak usah ya Allah. Cek kula lah usaha ni kedar mana kula. Empian ni berarti tak ridho dak takdir Allah. Ampun tingkel. Sepenting empian ampun usaha. Karena kula ben sampean manusia. Anak pun tak bagus lepas tanggung jawab di akhirat. Bedar mamang kan. Iro bagus kabeh tak bisa kan. Kesokan Allah. Mi tepak ke anak kula ben sampean. Cek Nabi Nuh tak bisa sama Islam putrana. Nabi Muhammad tak bisa sama Islam majading. Sepenting kula ben sampean ampun pengaji sebab ke madrasah. Jelas? Mun tak pengaji dah ni kesesala. Biar bahada bu. Oh ya jangan kalau tang anak magai apa mundu kedem lepak kuna nang mangemat. Kan berda terkadang senika. Ya magai berda lepak kun. Hadirin. Derajat ni kalau ben ilmu ben iman ni Allah yang ka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dua ni bisa ngangkat derajat ya jurun Allah. Situng kalau ben iman takwa nomor dua kalau ben ilmu syariat. Sabar hadirin. Maka putra kiai mun tak andi ilmu elam man lam yasra alaihi ilmuhu lam yasra alaihi nasabuh. Mun ilmu na tak kencang maka nasab apa peke kan. Maka putra kiai kilanun keng mun tak andi ilmu ilang banabit. Karena al ilmu bit ta'allum la bin nasab. Ilmu ni ka kotu ajar bening ngangkui keturunan bening kapan bapak alim anak alim lo etoronaki ilmu ni ka. Se etoronaki ni ka mengi mun mengi toronaki mun bapang hit dia teku anang hok mun ilmu tak toronaki hadirin lo toronaki reng tani kula ben sampean ana apa mak tani mun anang di ilmu bisa yang kak derajat bener nggih bisa yang kak napa boleh tani kula sering berdepak pengajian maling sekali lah maling sekali ring tuana anak ang belum tentu teti maling bisa saja teti copet ya artinya kan lependenan. Bukan di ilmu yang kaderajat. Tore, biar noning ke muslihat dan lagi. Ke muslihat dan pun acara mah. Kula ni ka anang ring biasa. Saya nyai rajitan kula. Hadirin, oning ke muslihat dan sambian. Ke muslihat dan ni. Setiap malam Senin, saya ngaji ke muslim masyarakat jumlahnya depak ke 7.000 hadirin. 7.000 saya ngaji ni. Amul ki asar ni kalau datang langan parlamak TV ke bahasa jodoh TV pun malam Senin lain pun malam Jumat istiwasa ke 12 malam ni ke atosan sampai depak 700 belum atos lain sempurna santri namang ken berempat ampun depak 2.500 saya lagi muslim ni ka anang ring biasa je pun ke muslim kula tak oning ke kuning di ke muslim
Karena beliau ni ke benih yang Mathura, beliau ni ke dari Jatisari, Jember, dari Janggawa. Go araji ke Mathura, raji nanya ai. Ke Muslena, cek orang biasa cepon. Tapi mereka ke Muslena kan di ilmu, mereka ke Muslena ke alim, mereka ke Muslena ke atina burse. Yang kau ya Allah hadirin. Pak ibadah yang rizki min haitsu la yahtasib. Pak acara man gak kaman. Mun khulil yasin jak banding aki. Kula ni ka acara. Mabeni mereka di ilmu tak ke bulan ampuan nyanyi India yu. Coba iko. Dek remah. Mangkim bian paheroba coba. Mayu dan nak muni coba. Benih nyanyi na lagu si kemak. Kemos lagi ka? Tahun yang sama atau ada gula-gula. Petongi buka pun malam Senin sengacin. Dari Sumenep rombongan, dari Bengkalan depan. Mak bisa ya. Situng kemos lagi kai padanya ilmu keada sareng Allah Subhanahu wa taala. Beliau ni ka alim. Akhirah tercetit Allah ipanoro. Jelas sih. Mun gelap sambutan ada bu Mukhilil Yasin terkenal yatta hilang aja. Sawara punten cabuna sambutan bener keng mun kakula lopot kades. Artinya untuk mun itu coki katen gula lopot mun selain karena senik orang ni kaya boleh terkenal ibu mi hilangnya lo itu musa kali. Tapi aja mun gelas ada bagi sambutan ni bener orang ni mun andi keistimewaan pasti hilangnya terkenal. Tapi istimewa na kuliah sini kenapa? Pah pikir di impian. Kula saya jangan pidato ni ketekku. Mun kula pidato ni kepah ambu saya nyanyi. Haram bisa yonceng ambu kia. Betul kan? Apa saya berdua pak kula? Cakap kerja kerja, kerja nyanyi. Tak kira bulan apa nyanyi kula. Penting pun ke muslim. Pun ke muslim pidato. Ku tak setuju saya berdua pak ni ke ilmu hikmah. Penting akibat saya berdua pak kula. Kula pak berdua pak hukum. Terus kula bahas neraka jahanam. Mulai biar. Mi mulai buk apa cong anyar depak lah yober ko. Keng mun ngocol apa kia bena itu dil kya kare. Ku tak gopa. Ya karuji ya tang di kan India aja karo. Aja. Ya entah di bina kan acingnya ku kancana bulan dia kene ko. Tahu engkau ada begini raja cong Allah magi ti pencerama muni kini dak cerita sekali cataku nak bersetrum aja nak Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi cak kini ate meskipun gula ben ajunan orang biasa gula ben sampian orang tani keng mun putran ajunan ampun esabek ke pendidikan agama kongang Allah yang kak derajat hadirin. Amin Allahumma. Tak usah pulang setani sedak tani. Lambat ni kan Nabi Musa ketika Nabi Musa ilahiraki hanya Musa di kedua kak. Ketika malaikat Jibril oning cak bahwa ada seorang nabi namanya Musa, malaikat Jibril ni ke bumi. Setiap bejik laki etek kusap penyaman. Ketika berdesa hanya Musa aku tak pakai kala bi malaikat Jibril erabeti ni kak. Mi erabeti karena cang malaikat Jibril Musa ni kasih bekal tetia Rasul. Di tempat lain berderembi hanya Musa takut epate Fir'aun buang ke sungai Nil. Kebetulan di Fir'aun bagian bejik laki Eropa te kapi pulan Fir'aun ni ke amimpeh berdesa mancur kerajaan nak kanak laki akhir Fir'aun abdi pengumuman bejik laki pate kapi bejik laki pate kapi 12,000 reng binik ngandung eja gebik Fir'aun hadirin. Malaikat Jibril untuk menyelamatkan Musa itu setiap rembi iyan tarikh penrembi iyan tarikh laki identik sa penyaman apa rembi laki hanya Musa kala bi malaikat Jibril pah eki benikah irep takut epate Fir'aun. Tempat lain berderembi Musa takut epate Fir'aun buang ke sungai. Saya buang ke sungai keng takut etemu Fir'aun ku tak apa etemu bidina Fir'aun. Saya buang ke sungai keng takut epate Fir'aun tapi justru etemu bidina Fir'aun seanya manyai Asia. Paiki ke kerajaan nih kah pah adebu saya rasa adebu nyai Asia ni adebu hadza qurratu ainil li walad kak are macam lebur nangkok deh kaki macam lebur ki karya la taqtuluhu asa ayyan fa'na aw nattakhidahu walada
Pejik selakek lain pate kapi ya. Situng dia cek pate yaki. Engkau cek lebu dah karya. Engkau cek lebu dah cek pate ya. Fir'aun langsung. Oh iya lah. Jadi bani kalau kengereng pagondeng kak. Maki Fir'aun takut ke bini. Betangki bu. Coba ya pagondeng ni kak. Membiar nemu cerita nak berdering bini takut ke laki. Ada. Mending laki takut ke bini lah. Mikku depan sambian cek Nabi Adam baik pakala bi Ibu Hawa. Nggih. Nabi Adam manusia pertama, nabi sekaligus rasul. Sahabat ke surga ben Ibu Hawa. Allah beri pengumuman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragada. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Adam masuk surga ben binin kakek. Deer kapi surga jedam, deer kapi. Wala taqraba hadhihi syajarah. Keng pungka se ibunda jadi cek dikuli ya. Pungka ju sing cek mak semak ya. Larang. Sampun larang setan masuk ke dalam surga. Pah ngocak setan ke Nabi Adam dan ke Ibu Hawa. Innaha lasajaratul khuldi. Pohon itu namanya pohon keabadian. Siapa yang makan tidak akan mati. Wallahi la ba'sa bikuma. Billahi tak apa-apa dam. Kakan dam. Billahi tak apa-apa aja. Nabi Adam dan Ibu Hawa tak nyangka mun beda orang asompa billahi kak dintonakal. Polan la asompa setan Ibu Hawa pak ngajak pak Nabi Adam. Mayu kakan kak. Tak boleh le. Bi Allah tak bagi. Ih kakak. Tak ada je kelompok ngumpian campur dia. Mayu kak. Kak aku mau. Reng laki pekerengi, pekeras mulai si bini dia lecak. Kau lihat sin bini tak kereng. Kula ni ke kereng bu. Tegas. Keras, keng kula makai keras. Mun lebih ni kula ngucap, mayu kak, kakak. Nabi Adam di sini abis ni, mayu, mayu. Nabi Adam tak bertanya, ya mayu, mayu laung ke. Lekan ada buah, wah cuma pentong sekali buka kayu. Lekan ada buah tak yung kai benar masih kalah dia. Hah? Ikui yang ku berdekat swarga dia kakek. Pamulai kada ni binan dia kan? Mata betah sekali kok. Hai hoi. Akhirnya Nabi Adam ni pada soro mayu tak betah Nabi Adam ni kan ada ya kak. Keng Nabi Adam ada sekuni. Dok sekuni. Ibu Hawa ngalak dua jurajo. Pak itu ori ke tek kuna kitab tafsir. Pak itu ori ke TV dua. Selaki dok didik. Khuldi masuk kata tabung Nabi Adam dan Ibu Hawa. Allah ni katuka. Makun malaikat. Buang khuldi di tabung Adam dan Hawa aja. Buang. Pak keluar. Tajak malaikat. Buang tajak ikan tabi malaikat. Pah cekak tak bisa keluarkan leer kak. Makanya kau cak khuldi bereng matura ni kak. Nabi Adam saat erken ingkar pada benik. Cekak ni tak ning keluar kata ni pandai sentak. Ibu Hawa hah? Napa? Besar ke benda ki buru jua? Hah? Oh tak jelas. Bo tak anu. Nabi Adam sampun ada ben Ibu Hawa sedua buah ni kan bi Allah pokon sentak ke malaikat. Sentak bi malaikat. Siring Nabi Adam ni kapah cekak elek era ni kak. Siring Ibu Hawa ni kak.
Apa? Bui. Siapa kebela bui? Mun bui kau tak. Oh, mik ngerti kagak you? Oh, pindah tu dah iya boy kok. Ya lah. Umama. Alhamdulillah. Pada tak bersuan saya ceramah dia. Itu mau ngerti kalau begini ada tahu sama buru ayat pala ceramah ada iya boy. Maju mulai. Tanda kalah kalim. Kora. Ih, kamu gituan. Kamu korangan ya. Aku udahan. Ngaku belum. La haula wala quwata illa billah. Aku belum. Lu tak langkong kak menguncang gula boleh cek begitu tarik buru kak semua. Aku belum kok. Waktu pakai angin janda di nak ni. Nabi Musa ni kalau buang sabak ke sungai Nil pai temu bini nah. Hada qurratu ainin li walak. Hadirin, Nyai Asia ni kah? Kak cek bate kaya qurratu ainin li. Engkau cek lebur ke Musa. Engkau cek lebur ke Musa cek bate. Nabi Muhammad ada bu sedekah. Lau qala misla ma qalat lahadahu Allah. Cak saking Fir'aun ngucap pada ben ocangnya Asia ngucap lebur kamu sakit ni Fir'aun ni bi Allah burung sepa kafir. Cak saking Musa gak dintu aja kita takrama kan Nabi Musa ni. Lau qala mithla ma qalat lahadahu Allah. Cak Nabi Muhammad cak saking Musa cak saking Fir'aun ngucap pada ben debuna rajina. Nyai Asia ni kan masuk Islam kak. Selamat masuk surga. Cak Nabi Muhammad cak saking Fir'aun ngucap lebur aja kita tak krama kamu sage ni lahadahullah. Fir'aun ni kalau kafir apa Nabi Musa ni kengiba nuran Nabi Muhammad hadirin. Makanya tukang sihir Fir'aun ni ke Islam kapi. Apa tukang sihir Fir'aun ni kami masuk Islam kapi. Ketika atuan tungkat berarti olar ben Nabi Musa, tukang sihir Fir'aun ni ke pangjak senekah. Qalu alku am kunna nahnul mulkun. Nabi Musa ngireng napa ajunan sing ngocola ka ada tung ketah napa kulis sing ngocola ka ada aja kita takram makan Nabi Musa. Mangkana faqarru sajidin tukang sihir nikah asojud kapi marina. Mi oleh hidayah mi asojud situ gara-gara aja kita takram ada ka Nabi Musa ni ka hadirin. Jadi ketika atuan tungkat kapi tukang saya nikah aja ga ngereng serah si yang lagi nak ada napa pian ngon lagi nak ada napa gula sing ngon lagi nak ada gara-gara aja ga takrama nikah tukang sihir Fir'aun nikah Islam kapi benih karo tukang sihir Fir'aun cak saking aja ga takrama dek Nabi Musa kene cak saking ngocak pada ben ocangnya Asia di Allah Fir'aun burung si kafir Islam hadirin nikah saking dari penting akhlak makanya kaji Nabi ini ka innama bu'istu li utammima makarimal pakon dong ni kau pak alim ya, pak banyak kita, pakai mun nyalader, pakai mun dan badan tak juga tetap kerama tak kira benda para tuna. Tina mah kita pati banyak ilmu nah, ngaji ni karo Quran, pakai mun lebat esituaan atak langkong, lebat ya ada ngoreng, agilenun, mun benda apa orang yang pakai ada, rajin nilai ya, apa akhlak, makin bekelang ni kan, mun lamba orang ngajalan rok buntabunan ni kai bebe berdere ngare, tak langkong teh, ngampung lebat, ngare teh, enjak nak ngatamaki. Iya lah pedang dah iya tanya ngarek kaki you. Tapi kan juga tetap krama lembut ni kaki. Makin muni bengkalan kak bu ya Allah bodoreng ngarek bobo selebut asapedaan benih kelanun tit ngaku tit kan. Kuda ngabele man gaman dah remah ho kuma kelanun ngaku tit lo napa kormoso na titit kia. Sepeda tu mau sepeda tu mau ban mobil tit keng mun reng ngarek ce tit. Pulan sing ngarek juga tak andi edit.
Oh tabe kak sampean ku lekuk mun ngare. Ah maki tak ngibe sepeda ngibe kalakson nabri ya. Sahabat ya ting. Jadi mun di atas bedeng lebat titit jawab titit pada iya tak mantoman. Me ko tu ka orang ngodi, orang sete ka, orang sete. Debu Mas Abdul Azim Khalili kepang Bengkalan, kalanceng umur mun libat kuburan ni kangolok salam. Lebat kuburan. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Mun ngolok salam libat kuburan. Aja ga tata krama atu aki kase ilmu kubur. Kalanceng umur. Me lanceng umur bi se mate jo etu aki. Menterle betu boleh seni ketuana. Makanya lanceng umur. Mun pali libat kuburan selata ngolok salam masa pedaan paki ablayer. Jo etu aki kia turtuli dana cong. Male tuli por colong jibi malaikat dai juga pada. Wah Para bila gak ditoh barokah mun tepak katunya tunya najwet sajen banyak mun tepak ke anak ang sajen saya hadirin cek kini ate mas kelaring tani Quran ang epah andi ilmu insyaallah anak ang teti barokah juga nggih contohna Musa lambek ni kedua irabet malaikat jib pokoknya pun ulama فموسى الذي ربه جبريل كافر وموسى الذي ربه فرعون مرسال Musa seirabet malaikat Jibril ku tak tetireng kafir kak teti Musa samiri nek kasi mengadakan persembahan sirobiun sampai emas polong teti sapi orang pahe pakafir kap bibi Musa samiri ni kak sementara Musa seirabet bi Fir'aun ku tak teti rasul kak korang coba napa Fir'aun keng seirabati teti roh. Korang fokus napa malaikat Jibril keng seirabati teti orang ka. Terbalik nama tak terbalik. Cek kene ate. Makiring tani kongang putra nampian bi Allah pamulja teti kiai. Se kiai cek endengi kongang putra sampian tak fokus pada bending sepona. Tergantung dari usaha kaula ajunan. Menter pada selamat. Terpada becrah. Terpada teka hajat. Pramila gak dintoh. Kalau ben maulid manter barokah dari kanjeng Nabi ni akili dak kaula ajunan. Manter barokah ni ka akili dak tunyana kaula ajunan. Manter barokah ni ka akili dak kah ente keduyu. Wah langsung. kita mari tu adalah amin deh. Ha? Takut tak melo. Sejam. Saya minta bonus mun lakenan ruyu. Minta tambah jumun lakenan. Makiti hak ya diberi. Ada muncang dadang minta tambah. Ini karo bade na maki model kemetan orang. Manter akilia barokah bencak ko bater. Orang sa amol tani ka pasti barokah. Amin. Cepon sera. Kak dinto pernyataan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ma min baitin aw masjidin aw mahallatin yuqra'u fihi maulidun nabi illa haffatil malaikah ala tilkal makan wa sallatil malaikah ala ahli tilkal makan wa ammahum Allahu birridwani warahmah to raiki romani kemun sampai emoloti bi malaikat yen tarikh itu aki malaikat bi Allah ibri rahmat bi Allah ibri inkari doan hadirin artena mun la molot kak dinto isabe situng tempat-tempat ni bakal di tempat sebarokah Allahumma demikian sekilas info nagaman tu bayang ko yun sabora sanaw sambil kerja menteri beda manfaat thank you kak sanaw saya pada pak ki ngak ni ka pun acara maki lengak ni makai kamang kilang nyanyi deh ya kerja semoga bisa ingan kangen tetilan cilan kau leben ajunan sajan teti orang sajan takut ke Allah teti orang sajan lebur amoloten teti orang sajan semangat asyukur dek nikmat Allah teti orang si bisa aja ge nak foto mak teti nak foto solihin solihat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik nyereng pak tutup kala bendoa nggih doa iki kita akad ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك كما نورت السماء والأرض بنور شمسك أبدا أبدا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم تحصنا بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعنا بكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات إنك سميع الدعاء. رب اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما وجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركاته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم أدخلنا الجنة مع النبي فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي ننعم نرجو الشفاعة من محمد لو كنا نرتكب المحرم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور المبين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kak, nyuwun sepora tak langkung stage iki, bade saya tak percuka, saya kapung kalian sepora iki. Buk, sepora iki stage iki. Mentir bi Allah tapang ki boleh ning kesempatan selain. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.